Die adjunkminister van Landbou, Bekkie Cele, het die besluit oor buitelandse grondbesit verdedig, deur daarop te wys dat talle lande sulke beperkings het. This honorable member is not a unique practice. Many other countries in the world are advanced in this phenomenon. The EU, on the other hand, effectively circumscribe the right of member states to restrict or regulate the ownership of land by foreigners who are nationals of other member states. You're only allowed to own land in the EU if you are an EU member. Maar die DA het aangevoer dat die algemene beperking op grondbesit tot die nadeel van almal gaan wees. The ANC government populist proposal to cap land ownership effectively caps investment and job creation. The agricultural sector is heavily indebted and is dependent on the provision of financial loans for its survival and growth. Destroy the value of land on which debt is based and it will destroy the provision of finance. The emerging farmer will suffer. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Mulder, sê Jacob Zuma se aankondiging oor beperkings op grondbesit het die boeregemeenskap se vertroue in die president ondermyn. Meneer, wat landbougrond betref, is u voorstelle onrealisties en onuitvoerbaar. Ek het dit meer as een keer in kabinet Lagotlas gesê. Georganiseerde landbou het hard gewerk aan praktiese voorstelle vir hulle gesprekke met die regering in Maart. Voor daardie gesprekke plaasvind, kondig u hierdie voorstelle af en verongeluk daardie gesprekke. Hierdie voorstelle gaan nie die EFF tevrede stel nie, gaan landbou vernietig en voedselsekerheid in gedrang bring. President Zuma sal môre middag repliek lewer op die debat.